ni inkuru yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru cyashize. Iyi nkuru nibwo yasakaye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ya Jessica, umukobwa wo mu Bwongereza ngo ahuriwe n'ifu ya Aka. Benshi mu gutekereza Jessica bateza ko Jessica ari umuntu wabayeho. Nyamara reka kuri munsi tugaruke turebe neza. Ese nibyo koko Jessica ntiyigeze abaho? Ni umukobwa wakozwe n'ubwenge bukorano bikaza kurangira inkuru yikwirakwije hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga maze abantu bakanayizera. Nibyo reka turebe niba Jessica koko atariho. Ubundi ninde wahimbye inkuru ya Jessica bikaza gutuma isi yose muri rusange ireba nkaho Jessica ari umuntu wa nyawe. Kwiyumvisha inkuru ya Jessica ushobora kuba ari ikintu gishobora kuba cyagorana cyane mu buryo budasanzwe. Gusa nanone Jessica ni inkuru y'igihimbano mu buryo budasanzwe. Ibinyamakuru bikomeye cyane ku isi nk'ibinyamakuru nka BBC, New York Times, Washington Post, The Guardian nibyigeze byandikiye inkuru. Ahubwo bimwe mu binyamakuru bikomeye cyane nka The Economic Times nibyo byaje kwandika ko inkuru ya Jessica ari ikinyoma cyambaye ubusa, ari ikinyoma cy'ubwenge bukorano budasanzwe. Abantu batekereza ko kuba inkuru ari ikinyoma cy'ubwenge bukorano budasanzwe bwo nta kintu bitwaye, ariko noneho bigeze kuri Jessica bwo bihinduka ibindi. Benshi bizera ko Jessica yabayeho cyangwa nariho, ahubwo bamuhimbiye iyi nkuru. Abandi bagatekereza ko niba koko Jessica atariho nta mpamvu nyamukuru yatuma Jessica yaba atakiriho. Abandi bakizera ko niba ari koko Jessica nta wubaho, nta mpamvu ya mafoto yaba yaragwira kure hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abavuga ko bari ba Jessica kandi ko bakiriho. Ibi bigaragaza imbaraga z'ubwenge bukorano zikomeje kwiyongera hirya no hino ku isi umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Kwiyumvisha inkuru ya Jessica ni ikintu kidasanzwe. Kuri uyu munsi nkuzaniye ukuri kugaragaza buryo ki Jessica ari inkuru y'igihimbano, yaba Jessica yaba n'ikindi kintu Jessica atigeze abaho. Ese ugashobora guhimba inkuru maze iyo nkuru ikagaragaza umuntu wabayeho, ukagaragara mu bitangazamakuru ari kuvuga, ari kwandika ndetse ari gukina n'ifi ya Aka? Yego nibyo, abatoza b'amafi yo mu nyanja bo babaho. Aya mafi ya Aka agira abatoza bagiye batandukanye, gusa mwe mu batoza babayeho nta mutoza Jessica wigeze ubaho. Yego aya mafi ni inshuti cyane n'abantu, gusa umuntu Jessica ntiyigeze abaho. Jessica Radcliffe ni izina ryahimbwe n'uyu wakoze iyi nkuru maze amugira umukobwa w'ikirangirire udasanzwe kugeza amagingo ngaya. AI ari iri kwamamara kurusha ibindi byose ku isi. Izi mbaraga z'ubwenge bukorano zigaragaza buryo ki Jessica yabaye icyamamare mu gihe abandi bantu bazima bafite inyama, amaraso, bahumeka bataba icyamamare. Nge sindi bugaruke ku buryo ki inkuru ari igihuha, ahubwo tugiye kugaruka ku buryo ki abantu bizeye Jessica ndetse benshi bagatangira gutekereza amateka ye uko yakuze, bagatangira guhimba ibinyoma bitubwira buryo ki Jessica ngo yakuze ari umukobwa ngo utoza aya mafi yo mu nyanja, ngo aya mafi ngo yari inshuti yayo kurusha ngo n'abandi bantu bose bagiye batandukanye. Byose ari ikinyoma. Yego abantu bose bavugaga byose muri ibi ngibi bavugaga ibinyoma. Kwiyumvisha Jessica utarabayeho na Jessica twabonye mu minsi yashize ari kumigwa n'ifi ya Aka, ndetse benshi bakavuga ko ngo impamvu ifi yamumize ngaruko yari mu gihe cye cy'imihango cyangwa mu period. Kubabizi neza ni igihe umukobwa ajya mu mihango, amaraso yo mu mihango akaba ariyo maraso yakuruye ifi ikaza kwikanga yamuriye. Bitewe nuko biriya bifi binini bya Aka ngo iyo umuntu agerageje kuba yagaragarwaho amaraso cyangwa ibindi bintu, ngo aya mafi ahita amenya ko rwose ibingibi ari inyama, ngo ni amafi ngo arya abantu. Kandi ubushakashatsi bwo bugaragaza ko yano mafi arya andi mafi matoya yo mu nyanja n'izindi nyamaswa zo mu nyanja. Aya mafi ya Aka yego nibyo ko kabaho, ni amafi adasanzwe, ni amafi ashobora kuba yapima hagati y'ibiro 500 ndetse na toni 5. Nibyo koko bibyo ni ukuri, aya mafi abaho. Ariko kuri uyu munsi ntabwo turi bugaruke kuri aya mafi ya Aka, tugiye kugaruka ku muntu Jessica, umuntu wahimbwe n'ubwenge bukorano akaba icyamamare, akamenyekana hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Inkuru ye ikamenyekana, abantu bakagira amatsiko bagashaka kuyimenya. Ni inkuru yari iteye ubwo ugitangira kuyumva kugeza amagingo y'uko ibyabaye muri iyo nkuru byose byasaga nk'ari inkuru mimbano. Ni inkuru wumvaga buryo ki umuntu ukunda amafi cyane, umuntu wakunze inyamaswa kurusha abantu, byaje kurangira arizo zimwishe. Ni inkuru igaragaza impuhwe nyinshi, ese na buryo ki abantu ibyo dukunda kenshi na kenshi hari ibyo bizatwica. Gusa iyi nkuru yose ni igihuha. Kubivuga ushobora kuba wabivuga uri guseka cyangwa uri kurira. Kwiyumvisha buryo ki Jessica ari igihuha. Ikinyamakuru nka The Economic Times cyagaragaje buryo ki umuntu wahimbye ino nkuru yashakaga gukurura imyumvire y'abantu. Buryo ki abantu bashobora kuba bakumva inkuru iteye agahinda
maze iyi nkuru akaba ariyo bakurikira cyane bakumva ko ari inkuru nyayo, bakumva ko kandi atari n'inkuru mpimbano, bo bakumva ko iyi nkuru ahubwo ari imwe muri inkuru zidasanzwe zigiye kubaho. Aba bantu ngo kenshi babikora bari kugira ngo bakurure imyumvire y'abantu kandi bumvisha abantu ko ibyo batekereza ko bitakunda ari byo byakunda. Ni inkuru yatumye abongereza benshi barira. Gusa ikintu gitunganye cyane, yaba muri iki kigo bavugaga, yaba Jessica, yaba inkuru, yaba Aka, yaba buri kimwe cyose cyavuzwe ku nkuru ya Jessica, kuva ku cyo wumvishije kugeza ku cyo utumvishije, byose ni ikinyoma. Iyi nkuru itangira ngo Jessica ari gukina n'amazi, ari gukina n'ifi ya Aka, ngo mu kiyaga, ngo hano hari live, hari abantu benshi, ngo kandi aba bantu bari kumufana nk'uko bari basanzwe bamufana, ngo maze ngo Jessica ngo ifi nk'uko bari basanzwe bakina, ngo ikamutera ngo ikamuzamura hejuru mu kirere, nikongera ikamugarura, ngo bikaza kurangira Jessica ngo akubise ngo umutwe we ku rwasaya rw'iyi fi, ifi ngo ikamumira, ngo ndetse akanapfa. Ibi byose ni igihimbano. Ndabizi neza uri kwibaza buryo ki umuntu ashobora kuba yakora yino nkuru y'igihimbano maze akavuga buryo ki ngo ifi ya Aka ngo yariye umuntu, kandi ko iyo fi akayerekana, iyo fi rwose akagaragaza ko ari ifi ya nyayo iri kurya umuntu, akagaragaza umukobwa Jessica uri kurebwa, akagaragaza undi mukobwa nk'ejo mu gitondo uri kuvuga ko ari Jessica kandi atarigeze apfa. Ibi byose biragoye cyane kubyumvisha, gusa nanone ni ukuri. Ibi bigaragaza buryo ki Jessica ari inkuru mpimbano itarigeze ibaho. Ibi kandi bigaragaza buryo ki Jessica nubwo benshi batekereza ko ari Jessica wa nyawe, ahubwo Jessica wabayeho ni AI, artificial intelligence. Ese wari uzi ko ino nkuru yose yahimbwiwe muri mudasobwa cyangwa computer, ikarenda ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bakoresheje computer, bikaza kurangira n'ubundi tumenye ku mbuga nkoranyambaga hakoreshejwe computer, bajya no kuyihakana bakayihakana bakoresheje computer. Ubwenge bukorana bukomeje kuzamuka umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Umugabo wanditse iyi nkuru yategetse ibyo bita AI cyangwa artificial intelligence buryo ki inkuru igomba kuza imeze. Byose amavideo, amafoto atandukanye. Muri iyi minsi no hari gukwirakwira amavideo y'abantu bari gusuzanya n'abaperezida ari kubyina ibintu nk'ibyo, aho ushobora kuba wafata isura y'umuntu ukamwambika amapingu, ukamwambika uniform runaka, ukamwambika ikindi kintu runaka, uyu muntu akagira ngo ni ibintu bya nyabyo, kandi ibyo bintu hari ibintu bidashoboka. Ibi byose ni ubwenge bukorana. Ibi ni AI, artificial intelligence, ubwenge bukorana. Nizo mbaraga zikomeje kuyobora isi umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Izi mbaraga zikomeje kuyobora isi umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye nizo mbaraga ziri gutuma abantu benshi batekereza ko Jessica yabayeho. Nyuma y'iki iyo nkuru ibaye igihimbano, mu minsi yakurikiyeho nibwo hagaragaye umukobwa kuri TikTok avuga ko ari Jessica. Iyi ni inkuru yakwirakwiye hirya no hino ku rubuga nka TikTok, urubuga nka Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi nkuru kandi ni inkuru yateye agahinda kenshi abantu, abandi batangira kurira, abandi bavuga ko babajwe na Jessica. Ni inkuru idasanzwe yagaragaye hirya no hino ku isi. Gusa ni inkuru mpimbano. Ndabizi neza kwimvisha buryo ki inkuru ari impimbano biri kukugora. Gusa nanone yego nibyo. Iyi ni inkuru mpimbano yahimbwe n'abahanga cyane mu by'ubwenge bukorano, biza kurangira inkuru ibaye impamo. Jessica uyu nguyu ntiyabayeho. Nta myirondoro igaragaza buryo ki Jessica yakuze cyangwa aho yabaye. Nta kigo gikora bino bintu kigeze kigaragaza buryo ki Jessica byagenze, ndetse byinshi mu binyamakuru byandika kuri ibi bikorwa bibera mu nyanja ntibyeze byihanganisha umuryango wa Jessica. Nkuko nabihereyeho, ikinyamakuru The New York Times, BBC, The Guardian n'ibindi binyamakuru bikunda kwandika inkuru zimeze gutya ntibyigeze bizandika. Ahubwo iyi nkuru yanditswe ku binyamakuru bitoya bizi gukwirakwiza inkuru mpimbano hirya no hino ku isi bitari ku mugabane wa Afurika gusa. Iyi nkuru kandi igaragaza buryo ki Jessica nubwo yabaye igihimbano gusa yabaye icyamamare. Ni inkuru yinjije amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube, isa no kwinjiza amafaranga menshi ku rubuga rwa TikTok, ko afite TikTok ziri monetize. Ni inkuru kandi yakunzwe mu buryo budasanzwe. Ni inkuru yagaragaje buryo ki ibinyoma bikomeje guhabwa intebe mu gihe ukuri gukomeje kuburaho kwicara. Ni inkuru yagaragaje buryo ki benshi batekereza ko Jessica ari inkuru ya nyayo, ari inkuru y'igihimbano. Yego nibyo, Jessica ntiyabayeho. None se ubundi inkuru ya Jessica kugira ngo ikwirakwire hirya no hino byagenze gute? Uwayikoze yifuzaga ko inkuru ya Jessica ikwirakwira hirya no hino maze abantu bose bakayimenya. Uyu kandi yifuzaga ikintu kimwe cyonyine, yifuzaga ko buri muntu wese yumva ino nkuru iteye agahinda akayikunda, maze bikaba byatuma yinjiza amafaranga menshi.
uyu ntabwo yayikoze kubera izindi mpamvu, yayikoze ashaka amafaranga, ashaka kwinjiza amafaranga menshi, kandi ashaka kwereka isi yose ko ubwenge bukorano bufite imbaraga zidasanzwe kurusha ubwenge bw'abantu. Yego nibyo, ni inkuru yagaragaje neza ko ubwenge bukorano bufite imbaraga zidasanzwe kurusha imbaraga z'abantu. Gusa ni inkuru yakunze kugaragaza neza ko ibyo abantu twese twizera byinshi ari ukuri. Ibi bisoza nkugira inama ikomeye cyane igira ati niba ujya ukurikirana ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ugerageza umanza umenye neza niba izo nkuru uri gukurikirana ari inkuru za nyazo. Ejo mu gitondo utazisanga uri gukurikirana inkuru z'ikinyoma kandi hari inkuru za nyazo. Reka tuzana ubutaha. Stay safe, be blessed, we love you.